konačno i detaljnijeg uputstva o korištenju prve od nanoploča. Za uvid u samu ideju nanoploča pogledajte ovaj video, pa ćete saznati više o našem razvojnom okruženju za učenje analogne elektronike. Da bismo opisali rad i primjenu ove, a i svake naredne nanoploče, koristit ćemo odgovarajuću mjernu postavku koju možete da vidite ovdje, a sa pojedinim uređajima možete se upoznati ako pogledate ovaj video. Uputstvo koje upravo gledate nije dio naše serije o osnovama elektronike, dakle nije za apsolutne početnike, ovaj snimak nije za početnike, nego je namijenjen učenicima, studentima ili pojedincima koji već vladaju osnovnim teorijskim konceptima elektronike. Dakle, očekujemo da ste već upoznati sa radom tranzistora, topologijama jednostepenih pojačavača i suštinom pojačanja signala. O svemu tome detaljno, dakle o svim tim pojmovima koje sam upravo naveo, detaljno ćemo pričati u budućim epizodama na našem YouTube kanalu. Zovem se Aleksandar, a ovo je Nanoluka kanal. Dobrodošli. Prije nego što počnemo istraživanje prve od nanoploča, podsjećam vas da obavezno koristite ovakve zaštitne ili slične zaštitne naočare. Prva u nizu nanoploča nosi oznaku KSK i aktualna verzija je 1.1. Ova nanoploča radi pod naponom 5 V, pa ću naš izvor napajanja, evo ovaj ovdje, podesiti da daje 5 V prije bilo kakvog spajanja. Kao i sve nanoploče, i ova je kompatibilna sa standardnim protobordom pomoću ovih nožica, pa ću je spojiti ovako. Unimerom potvrđujem da je ploča pod napajanjem, evo vidite, 5 V i na uređaju. Princip analogne elektronike čija je materializacija ova nanoploča jeste pojačanje. Pojačanje signala je ozbiljan koncept o kojem je potrebno posebno pričati, pa mi sad nećemo zalaziti u teoriju, nego ću samo kratko reći da se električna kola koja pojačavaju signale nazivaju pojačavači i uopšteno zadatak im je da signal koji se pojavljuje na njihovom izlazu bude pojačan, to jest da mu je vrijednost u datom vremenskom trenutku umnožak vrijednosti signala koji dobija na ulazu u tom ili nekom prethodnom trenutku. Prije nego što se upustimo u dalje istraživanje rada pojačavača realizovanog na ovoj nanoploči, želim da vam skrenem pažnju na dva džampera ovdje desno. Na ovoj nanoploči realizovano su u stvari dva jednostepena pojačavača. Jedan u topologiji sa zajedničkim emitorom, a druga topologija je takozvana kaskoda. Opet, bez detaljisanja teorijske pozadine, reći ćemo da je jedan od primarnih zadataka prilikom projektovanja električnih kola pronaći odgovarajući kompromis između oprečnih zahtjeva, na primjer mala potrošnja, ali dobre performanse. I upravo da bismo demonstrirali kako možemo da uz dobro poznavanje elektronike tokom projektovanja napravimo prave izbore, omogućili smo našim korisnicima da promjenom položaja ovih džampera biraju u kojoj topologiji pojačavač radi. Džamperi su trenutno u položaju kojim je izabrana topologija zajedničkog emitora. To dalje znači da je aktivan samo ovaj donji tranzistor, a da je gornji tranzistor isključen. Unimerom dalje možemo da potvrdimo da li se tranzistor nalazi u odgovarajućem režimu. Evo, ovdje vidimo da je napon između baze i emitora ispravan, 0,6 V. Ostali džamperi na ploči, ovdje i ovdje, nam služe da omoguće mjerenje struje. Ovdje, na primjer, možemo da mjerimo baznu struju glavnog krivca za pojačanje tranzistora na sljedeći način. 9 mikroampera. KSK nanoploča ima konektore posebno predviđene za spajanje osciloskopa i generatora, evo ovdje. Svaki od ovih konektora jasno je označen i ja ću sada spojiti prvo samo generator. Uvijek vodite računa da prvo spajate masu, dakle spajam samo generator i jedan kanal osciloskopa, evo ovako.
tako da vidim signal koji zadajem generatoru. Neka to bude sinusoidni signal frekvencije 1 kHz i maksimalnog napona, to jest amplitude, 20 mV. Evo vidimo takav signal sada i na osciloskopu. Frekvencija je kHz. Spajam sada i drugi kanal osciloskopa pa pogledajmo šta se dobija. Žutom bojom prikazan je ulazni signal nanoploče, ono što smo dobili od generatora, ljubičastom bojom prikazan je izlazni signal nanoploče, ono što se dobija nakon što naš pojačavač obradi signal dobijen od generatora. Vidimo, dakle, da je izlazni signal pojačan, obratite pažnju na razmjeru, za ljubičasti signal 1 ovaj podiok nosi vrijednost 200 mV, a za žuti signal 1 ovaj podiok nosi vrijednost samo 20 mV, dakle svaki podiok 10 puta veću vrijednost napona nosi za izlazni signal. Vidimo također da je izlazni signal i obrnute faze, to jest pomnožen sa -1. Ukoliko nemate iskustva sa elektronskim sklopovima, to može djelovati čudno, ali vjerujte da nije neuobičajeno. Štaviše, postoji vrlo jasno objašnjenje za takvo ponašanje, ali o tome neki drugi put. Prije nego što bacimo pogled na topologiju kaskode, izmjerimo struju koju pojačavač dobija od napajanja. Pribilježite negdje ovu vrijednost 1,5 mA. Ovaj CV jumper služi za mjerenje izlazne struje. Ukoliko bismo s polja priključili neko opterećenje našoj nanoploči. To je nešto napredniji korak od sadržaja predviđenog za ovaj video, pa se neću time sada baviti, samo ću napomenuti za one koji požele sami da istražuju, da im je prije tog opterećenja potreban sprežni kondenzator kao ovaj ovdje. Aktivirajmo sada topologiju kaskode prostim prenošenjem ovih džampera u gornji položaj. Ovdje. Efekat pojačanja je i dalje tu, kao što vidite, a sada su oba tranzistora aktivna. To možemo potvrditi ako izmjerimo napon između baze i emitora gornjeg tranzistora, znate već kako, odnosno ako mu izmjerimo baznu struju, znate i to kako, tome, rekao smo, služi onaj drugi crveni džamper. Izmjerimo struju koju nanoploča sada dobija iz napajanja. Vidimo da je struja nešto malo veća, za nekoliko desetaka mikroampera. Ako uporedimo sa strujom koju je topologija zajedničkog emitora trošila, vidimo da je struja sada blago uvećana. To znači da imamo nešto veću potrošnju, ali smo zauzvrat dobili i bolje performanse. Također, sada je naš pojačavač značajno skuplji jer zahtijeva i dodatna dva otpornika i dodatni tranzistor. Dalja analiza ovog kompromisa između potrošnje, cijene pojačavača, cijene komponenata i performansi bi zahtijevala da se bavimo malo detaljnije teorijskim konceptima poput izlazne otpornosti kola i tranzistora, te transkonduktanse i još koječega drugog, pa ćemo ovdje završiti ovo naše video uputstvo u nadi da ćete mi privremeno povjerovati na riječ, jer će o svim ovim pojmovima biti više riječi na Nanoluka kanalu u budućnosti. U međuvremenu svakako vas pozivam da istražujete sami, te da u komentarima postavljate pitanja, pišete sugestije i sve što vam se sviđa, ne sviđa ili prosto nije jasno. Za one koji žele više, postavljam i šeme topologija realizovanih na GSK nanoploči, i to šeme u simulatoru LT Spice koje možete besplatno preuzeti i slobodno koristiti za učenje, eksperimentisanje i istraživanje. Preuzmite ih sa našeg GitHub profila, poveznica je dostupna u opisu videa, ali i na nanoluka.org. Više o simulatoru LT Spice možete naučiti kroz seriju 3 minuta elektronike, odnosno preuzevši besplatno, potpuno besplatno, knjigu koju sam napisao baš o tom softverskom alatu za simulaciju kola analogne elektronike. Opet, poveznica je dostupna u opisu ovog video snimka, ali također i na nanoluka.org. Tokom narednog video uputstva govorit ćemo o drugoj nanoploči, o frekvencijskoj karakteristici, a do tada vas molim da kliknete subscribe, te da nas pratite na Twitteru i Instagramu kako bismo bili u kontaktu. Podsjećam vas i na seriju 3 minuta elektronike gdje možete da počnete da učite elektroniku ukoliko smo vas bar malo zainteresovali ovim snimkom. Pozdrav, svako dobro!